and shooting. We were climbing and shooting. Hama Pinagan, Hama Zuma, Hama Pinagan, I'm sure those. And Jody,
kakhulu ukuthi umndeni usukumele lolu suku alikhumbula ngokomthetho bekufanele ukuthi asikubangi lokho ikakhulu thina esibo ANC iminyaka yonke esiyoba ANC kuze kuyovala ngoba kulokhu esikushoyo ukuthi sizovotela Mkhonto Wesizwe sikwenza lokho ngoba iANC phambukisiwe ayisahambi ngendlela ebesihamba ngayo. Ngiyethemba ukuthi sonke siyazi ukuthi abantu basitshena ngaphambi kokuba kube khona ukhetho lo masipala bathi uma ningamsusi uCyril Ramaphosa ngeke sinivotele ANC basho njalo nangempela basivotelanga. Sathula nje bathula baholi wathula wonke umuntu baphinda futhi bathi ningamkhethi njengoba niyenkomfeni ukulowa December odlule ngoba uma ningamkhetha ngeke sinikhethe basitshena bakwethu uma sinamadlebe thina sinamadlebe sezwa senze njani thina ngoDisemba lodlule sangasho ukuthi simkhetha njengoba sasimkhethe kuqala saze samncoma sahlabelela ukuthi siyakurada ahulu Cyril Ramaphosa etshenwa yithi khuluma iqiniso leo ngoma yahlatshelelwe egoli ngemva kwalokho wavakashela eThekwini ngangazi ukuthi eThekwini siyaziwa isizothu bahlabelela eThekwini ke manje siyakurata ahulu Ramaphosa kodwa abantu base South Africa bathe ngeke sinivotele angazi ukuthi konakalaphi khona lapho konakala khona kodwa mhlambe ngixoxa nje into eyenzekile nje angiqambi lutho kusho ukuthi njengoba abantu bebengasivoteli nje bethi ngeke basivotele thina sathi sifuna impela abangasivoteli siyakuthanda bebuka kaSuthu yarata ahole hey Nkosi